Lecture tang kun awing tum psycho really Indigenous Hills Network with special panel discussion hili welcome sadle ye. Aja itumna upcoming Lok Sabha election 2024 hili paisin salaga tukla kaina discussion aka sangrung vai lehaugida arui itum ranye hi organize sadle ye itumna thei jiwa ajukum election hili naga candidate mati shoklaga itum lungsang lagaina what sang rock the kala voters ping nala khipali khiparti li sanga phara or independent candidate ping li sanga la phambai lag chi chung kala muchuk rock the leira itum naga nawak sada kalam talain tangkhu nawak sada itum we apex bodies ping mtalaga na United Naga Council na thanlaga naga consensus candidate the akhale laga campaign la sakchang da chat rock the le kala hiwing jai hili election wi hili ishi tangkhu wangwa tangkhu candidate khani shok te leogida mi kai khawa punga palaka khaila lei papam de le aje ithumna khipana naga consensus candidate lakla gaje ithum kha thaikhwing room khawai mathamai da phaptang room khawai da program hi ranye hi organize hada klene aru ithuna panel discussion hi khuika pai mai khawai ithuna mathamai da phapta singkhoi khawai da special sala khai guest kathum rang room de le ithumna aja ashi kathum wena matha lagaina thaising ga khui sam phangra kalai thum decision making le khanga jon sam phangra gaje shit ka sang gaje han le de le kala panel discussion hi sa khai uthili ithumna tiomai ka questions nga han laga itum panelists ping nang han ka khwai chiwi platform la leide le jena ari hi yang da claiming live and yang da claiming na thumna constructive salakai comments or questions reasonable salakai questions being raised sami baira kipaling han khangai ka lagi ta questions kleji so at the end of the presentation panelists being presentation tili han mi ke kalaji itum phaptang room khwaisa se jena hi how pok pai mai vai in introduce something I lay out panelists wingly kalay tomorrow on that's a tak vai sase remake up the queer rayo shatsang I hear area United Naga Council we General Secretary sadale kalaka khnia sada queer ungnaw sang ashimre I hear Manipur State Unit NPF we youth wing president sadale kalaka thuma sada queer AC Rising I hear NDA coordinating committee we General Secretary sadale kala BJP coordinating committee convener la sadale ajiwe panelists being shigitum lek chung kan ning shi tumwi atam schedule chu tai sala kan lei salala itum tangkhul naw ping ma thamai da phapta singkhoi khwai naga naw ping ma thamai da thei khoi khwai da rajang phibang chung kan ning shi shigitumwi manga aina itum na chung ka thei singkhoi sam phangra kala decision making le chung ka chon ra ji shan ka sang shan ka khoi ka ji han shit ka sang lei de le shi panel discussion maron da chata vaisa say hitada hangai dele remake up da nishig thumle 20 minutes each mingai topics mi haijli khresa da queer rayo shat sangna who is a consensus naga candidate gijili mai khaiming sangai dele ka khnia sada queer ungnaw sang ashim rele why should we vote for Naga People's Front gijili mai khaiming sangai le ka thumale queer AC rising le why should we vote for the NDA candidate gijili moron dan sili atamira yani remake up da queer rayo shat sangna kipana ishi naga we consensus candidate clerk ji hangsa hi hangsa ngai maramba na itum tangkhul nawbing mtalain tangkhul nawbing wili consensus naga candidate khalegi ji fair sala ki question sa le maramba we partia ko candidate li ka tom laga CSOs ping na than laga campaign chat tak le qwang ka da ari consensus naga candidate ne da leader klepas li mangli focus ha campaign chat myodo qwang ali ka pangkhyodo ka te candidate ka thum hi la naga naw ser laga qwang thumba consensus naga candidate ne machi pai thu kala qwang partia khwang ling sunho ka ji hi ku chung kana thai khungai de le kala qwang na UNC na hi da salo directive mi da kleli ithum ko tong kali hi shu log ji do kala directive li shu phulungrala Kashur we can kanaki, Mushur Kakatagaji, we rayo shot sangli, come my kiming, sangai lina natam kakwimilo. We make up the Sorintan, how really Nixi track middle datum some Zagwa. Issue we 18 Lok Sabha election with Matangli. Ram now being the pub market that rankly, Augida. Remake up the itumwe, cut out the rakla and yungji, don't make a hangsting. He will exercise he Naga consensus candidate
kaji mararang laga one Naga MP kaji hi 2023 we April 11 to 12 hili Naga conclave for the Sanapati le rungsang hainai hili itumi alung le problem drang le yaw gida itumi issue le yaw gida itumi hi Naga MP aka maga kamsa paimane kaji hi conclave April 11 to 12 hili summation li itum recommendation quick hainai chi we follow up aka sada 27 October 2023 hili Presidential Council meeting hall laga itumi alungli kongjai na kaya ka itumi lengha green itumi ngalai itumi identity kiji siman ga baitra kle yaw gida kala thui khai thochanji thui khai adamli kongjai na MB ka sa adamli ka thada itumi mashun yorasami ka hai itumi ngalai ngapon phi khai kala delimitation hi thau problem ka tong ma chuk laga itum achuli na ka kam sa paim ni jawgida itum na exercise sakra hi 27 October 2023 hili itum the Presidential Council meeting pamai UNCU Presidential Council meeting hili President 21 razangai kala subordinate party Kom Naga Union Manipur the subordinate body aksadla ara 22 le haine UNCU azing le the 21 plus 1 subordinate body zang laga sak lakai nang zek laga ajui hili Naga MP aka maka kam sa pai manai gi hi itum tuidak phi laga consensus ai ni joka phlong ra gi hi itum jili sak lakai tuidak phi we follow up the 27 October 2023 with hili 2024 Karaina 2024 we 27 February 2024 li another round of meeting the MP he nganai with the intending candidate traka itumi Naga walungli la media li advertise salaga anganing di jig traka kathei sambang mi trashi kathei chi dawga da itum alungli party gi makhai la NPF thawlu BJP thawlu itum party gi hi ki pali ka mention masamne any party raro no intending ka tong ji itum hokhui lagi itum khrachan sarum ra kala consensus ta khawai gi itum so pai nang the phap tarum laga akamang joka phlong ra gi jawgda itum 27 February 2024 li la luida intending candidate ka tongali itum athumli larik ka piwai na thum nganing ra gi le hawgda itum ajui hili Naga ma ka ma sa pai thugida itum phap tarum khawai itum ga phaing rum laga phap tak fai khira sai jen na tum ka tong khra milu dei tum khangwa ta dam saran trawali mi chat rai trawali mi chat ra laga mi chat radakle mi ping ka tong ji president athum concerned president tribal president sorry is it just she with tribal president he na witness sasada atum ka tonga thanda sarai kala jili khara ka tonga mi ji shat chi ka tonga shwai rasa sarai shwai ka saji iram duena ki honik lam thim nei undertaking chawle undertaking aga khui jang undertaking jili achi we hili in the candidate aga sada yuruwang nganing ka ngai salala kali kada Naga we mi phu huptana kala kajikta authority na kala chung khamaya mi bing na hipa hi na phamai ra gaji je lai haya kha
ก็เลยกบังก็คุยเลยไอ้อะค่ะ consensus ปาจิลีก็จิกท่าเอลิลไปปีลิลไปมีให้เราค่ะอิทุมมูรชิมเรย์ก็เลยอิทุมขี้กันยังไงขมาไม่เลยลักเลยมีบ้าจะเลยอิทุมก็ต้มเรก็จีฮีมีจิชัดนะช่วยสารเลยก็ president counter sign สารเลยก็จิตาตัวอิทุม meeting 27 February 2024 ลี intending candidate เป็นลีพับตาขังรุมเลยใครเนี่ยลายดิกชีอารุยเลย general secretary ซาดอยู่กัสตดีเลยเสด็จเลยใช่นะจิตาตัวซาดโอ party จัวดำลีเจ้าเลยจัวดำลีก็เลยจิมิกโซจิทังจีอีเวอ NPF ไอ้น่ะสาระก็จี candidate ละจังปะปะไหมอีBJP น่ะก็จีละจังไงก็จิกท่านน่ะอีอารุยละ party มันพักคุยเรื่องก็จีละจังปะปะไหมก็จิกท่านน่ะว่าอี independent ละสารละไปก็จีละจังปะปะไหมเดอมักราชคอนเกรสมั่งมันเนี่ยคอนเกรสมารามันเนี่ยคอนเกรสอุแคนดิเดตป้าจะนักข่างอาทิชูดเอาไว้มีปิงนักข่างอาทิชูดเอา PS เจ้านี่ก็คิวนิกลำเทมนี่ PR จินิกละอาทุ่มยจันป้าอาทิชูดดิลิลีบัมเดเลยเช่นมาราจังเริ่มก็จะวิ text message สัมพังโอเคไปแต่ชัวร์ที่สุดundertaking คุยขายวิธีลีอีทุ่มนำมาทางคิดว่า the consensus candidate ตาสานิกเลิกจีฮี stakeholder ก็ต้องลิงก์สันนี่ stakeholder ก็ต้องลิงก์สันนี่คือ UNC ฮี political organization institution มันยิ่งทุกิดอีทุ่มอาลงลีอีทุ่มนะ criteria เชมเลยก็เลยอาตุมลีสเลอาตุมลีก็ทัดวันนอตเบสิสอาตุมลีก็ทัดกับบังเริกละ consensus candidate นี่ก็ทัดหังเริกละก็จะอาตุมนิสธาราน political party มันยิ่งทุกิดอีทุมนะ current now พิงลีก็เลย stakeholder อีทุมวี presidential council meeting ลีก็เลย civil society organizations frontal organizations ก็ตรักลิงสันรุมเลยก็ถ้าคืออิทุมุยฮี political organization political institution อักลีมีกสังพาไม่เรอก็จิลมาจุกเลยก็ต้องเล่งสันรุมเลยก็อิทุมนะ NPF ลิขังสันอาตมิสธาราน NPF นะ yes อิทุมุยนากากจีฮีนากากจีวี movement เลยเขาก็ได้ NPF ฮีนากา movement เลยก็ต้มเลยก็จิเลยเขาก็ได้ก็เลย contiguous areas ก็ต้องอีทุ่ม integrate ซาลก็ออกที่รุมเลยก็จิเลยเขาก็ได้ก็เลยนากาก็ซาด MP ฮีอีทุ่มสักวีคุยเลยก็อีทุ่ม identity สิทธิ์ก็ไว้นากาวี MP นากาวี MP อ่ะก็มั่งเลยอีทุ่มมาทุนไอ้นั่นมันดูกี่กี่ BJP ว่ามีไงนั่นมันยิ่งละCongress ว่ามีไงนั่นมันยิ่งละ NPF ว่ามีไงนะ NPF วิสักวีคุยละก็นากาวิสักวีคุยละก็มันดูยิ่งสักไงก็จีวี agenda principle ideology เลยเขาก็ได้อีทุ่มนั่นละนิ่งตรงล่างไงนะ NPF เลยขังสนาดำสถานอาทุ่มนะมาทานทุบไปนะอีทุ่มก็สันรุมละก็ consensus candidate ก็ปังคุยใส่ก็จี stakeholder ก็ต้องลิงสันรุมละก็อาทุ่มลีสิดาดมีกสังอาตมงวาใส่มารอนไอ้น่ะมารอนไอ้น่ะ ticket ฮี issue มาสารังละก็16 March to 18 วาลงลีอีตุม stakeholder ตรักลิงสันรุมไหม16 March to 18ฮิวาลงลีอีตุม senior elders ปิงเจ้าระ NPF we workers being working committee jawra MS we osadak living kala UNC federating units Naga Women Union kala our federating units ANSEM kala our federating units the katong ali frontal organization civil organization katong linga san room laga itum 16 to 18 walungli nga san nga room laga
consensus candidate ki pakla kja tam si tharan itum jo adam jili aming point masanang sai 16 to 18 wa jungli ki pa consensus candidate klag ji aming ki pa le ma phok sang rang sai kha NPF we candidate NPF na hipa hi da ji chi khai ba jili NPF na hipa hili ticket mer ko ta kahang ba jili sam ka phang ba jili itum ka tong na ka tom ra ka ji stakeholder ka tong na apang khang laga saya sarum laga itum chidhada ticket ma wa sokrang laga NPF candidate pa jili consensus candidate tang sakra ka ji raw mangari saki sarum kain UNC hi apex body saugida kala itumui structure hi itum society hi grassroots na hopok laga aj apex body ka sungda long now na matang ai na I hui shu wen recommend samungda DNL da I recommend community shu da UNC li kawani the UNC we federating units we azingli TNL le TNL hi federating unit sau ko TNL wa azingli longphang mati le longphang mati we azingli village authority village council da mathang ai na le da klei ka tong hi itumwe naga we matai la kai unique salak kai structure na da khui hi khaya ma si thura ji kha soren than na UNC member ni rayoi UNC member ni aru le dakle oja sang oja racing UNC member ni aji itum na UNC na consensus candidate hi ane da hangai la TNL na UNC na long na mayai la kaji katha ngai si khaya group of people the so-called intellectuals chau se jang Mumbai le dekle Delhi le dekle athum na media stan raw laga itum le yaroi li common people pingli punga pang sak dekle hi na ikhlada khai aina naklada nu pang phai bang ka tat ai nang rai chai aj UNC consensus candidate Timothy Zimik hili a consensus candidate maning mane jera ka itumi long khang water kar ma mane village authority khang wa ma mane long phang khang water kar ma mane UNC khang water kar ma mane itumi structure ka tong kai ga adam saran itumli ki pan ka ma thai mi mra aj yu India na thai mi daklei mai dai na khang dai yu chat itumli thai ji daklei o atum well organized society ne ji paning le dai khang dai mi yuma tham ni tum UNC na hangai ka mathang atum structure le au gida atum khang na oi ji yaruina thai ga khui le kha je itum ga longli pung bang sak laga UNC na hang dak le hi consensus maning manai the mudui dak le kala atum nei ta dang phatang ya chan laga yaru li pung bang sak dak le hi itum kladda chipat laga itum kladda konglui khai sa hi kham shongwat maning manai china Timothy Simiki ticket Timothy Simikli NPF na 21st March li officially ticket award masarang laga 16 to 18 walung li itum organization ko tong sang laga CSO ko tong sang laga pangkhang laga charta laga raw mixing the siyasa sang kaiji as a consensus candidate maning meta hang sa ka hang dakle mi bingji yuli kai gishi kala itumui society we structurally kai khai sa mi na to khire hiwangla jilaga itumui
society atang hangawul la lui da grassroots when how pok laga apex body state level ka sung da leida klei hi sa ka na organization maning mane mi aka wi individual interest aina madui ka ngai madui laga sa da klei hi pung bang sak da klei hi ran ma myam re ki wangla jilaga consensus ka jatam staran chung khamai na khamaya majority na khamaya or mani nga competent authority na khamaya ka jili consensus ko hone not necessarily head count ni khang mani mane dictionary yang lo head count ni mang lak mane mi abu head count na ba laga consensus mo kui mane ka majority na chung khamaya na or competent ka jita competent authority or council na khamaya jili consensus candidate jirai ki jihi iwi thei ka kui ne yen aj itumui 18 Lok Sabha election hili hya ka pung ba da kle hili divisive role divisive policy reu la ka sa da kle hi tangkulwi naga wi kuin dok maning la mayang wi kuin dok sa sa ka na ikla da khak thi ka vai apo na ki chi itum pning pui sai mathang ai na UNC na aj itum na 2023 when hopok laga aj rasung the exercise sarak ai he will procedure lapses ki kala ma leim ta hang re maram mai atang repeat salu 16 to 18 March wa lungli itum stakeholder ka tongli na san nga phai nga room laga 18 thang hi UNC na itum strong salaka statement UNC we position ka ji itum thar lagan shok mi khai ne jiwa tissue na TNL na lapai thang tai teula kai chati jawra teu mai thik ji chati atum da sung da nutum na saran ji nutum azing le da klei organization long now bing jilin nutum saran ji sang sa gu lo kala Timothy zimik hili itum gadonga gadom ko ji hi naga wi consensus candidate ko ji hi ticket voucher ka hai wi thilila after 21st March ticket voucher kai wi thilila President UNC was in later clay tribe ho president ka tonganda reaffirmation mi serwi khaini reaffirmation makami hi ara tribe akamang watli ko reaffirmation makami hi pumai mang watli kangatai ka tong iwi table razangai reaffirmation mi serwi khaini reaffirm ka sahi hinaka khaniya ne kriwichi endorsement kami nai ara mathang after 21st ticket voucher kai withili tribe ka tong on the reaffirmation Timothy hina consensus candidate ne UNC we directive issue de itum ka tong ali vote mirag ji ali ka tomra ji hi reaffirmation miluida kale hi tarik ngatai sir ji court masalu mara ka after 21st March with hili reaffirmation mi sir kai nei except pomai ne pomai tribe la a president masasang laga khamaya bi laga jo ikajikta XYZ li mi ai salala I hi ga ma thamre I ning hak lagai na naga na khamaya Nagana hibahin consensus negajibajli miro ko gaji atum shoi sa laga hai sarai dele sak van pichar sare ija da hangai ik sak van waming singai marama itum na satak le watak le gatong hi sayasa laga sayasa ka sak laga how ko phok laga tangan nang da mass prayer sa laga itum kente do wang how ko phok we na sayasa ra sum laga da exercise sara khain Kibana aj TNL la ot matha masamla president or vice president in charge
whosoever it may be morai phongra kiwang ana President's Council meeting li tak hai resolution ji kala reaffirmation sak hai letter ping ji akhlatawi office li hai laga long phang ping li kala village authority migli madasung ta le kha jili awi ka shoi le hai re tribe alung li la hikatha khalai the kha ach ina itameng long in charge nei I hapta klang koi la kung khai nei timing long we performance 80% lang le ko except nongba atuma 90 la 99 lang le ka ji hai sa sai 90% lang le except nongba challenging sala ke iram nau ping tangkul nau iram ga leili kai ka chamla ka leite leite report khami ji u khanang lage jiwangai na ach itum na saraka exercise ping hi kala nga phai ng room ka hai chan sa room ka hai sai ko re hi no thai laga kaji ka tha invested interest akana Facebook li WhatsApp li kapi papa laga UNC li condemn sa lag le tak le hi mamshung man itum exercise saraka hi democratic sa lak na saraka ni yes itum party NPA PJP o hi the mahang sam ko 18 March li NPF li support saraka ji hi kiwai na hangau kla jilaga itum ideology itum principle ngurum hawida kala naga NPF ni itum zagwi kwi laga kanganinga party all these regional parties how with the itum hi NPF li misang rane ji hi 18 March 2024 li hui lak aina twitter ka khui ko itum kreli BJP masapai mara Congress masapai mara tamle sam ko kai da tang phai ga rum laga hi da rak sok ne ji khrajan tiong bai hang khangai nei itum alung li bu khang pa tra ka le hau gi da itum li UNC with declaration hila UNC with declaration position hila withdraw sa plung ra ji trak ka pila le sai juwangai ni thum na lat luida reaffirmation declaration hi 12 April 2024 lila issue with third committee reaffirmation hi sok lu shit ka hai nei punga pa da klei ping wang juwangai na che itum na Timothy semiki natum na awi khayon awi matwi khayon phakhui laga athumli ali manusing naw da klei natum matik maning mane the awi ka them awi really are expert sadakle area trakle itum na ali khiwai na bang phokla jilaga a hi ayara sak sa awi sangka trakle mayang naw trakle a lopi sa sapre parliament li matui da bini thumang matui mre ka awi sangka mathau gida awi peer group mathau gida mayang naw ping ka them thang khamai atum bang sot naw ping trakle a lopi ka saina naga hi kimi yurukla ji kala naga movement hi dat leila mu ji hi ka thaisam ka phang adam staran itumi indo naga pi stock hila manga khui me rei settlement thak me rei ka thran gup nik lei tum mathai mane itum lopi ka satrakar sai kala ana competency li nga jon ka hai ji yaru itra kan mathai samra ka ana competency li awi erili a expert ag sada especially revenue li economic policies li trakang jon khai le chi kup sang khai ni our contribution le how gida our sasap le how gida itum na naga ping ka tong ling san laga yes hi tha mi hi tum tarkar sai gi point ak khni mang thei ka khui sam phang salala itum wang manga wa ka pai le jaw gida ach Kachui Timothy Zimiki itumwe consensus candidate ne ji 18 March 2024 when hopok laga UNC na
declare ka sa nei kla statement kami ne ki hi ya roili trami ka ngai ne ning sila gare Okay. Check. Ning shere. Queer rayo chat sang. How pog when to the gaj rashung do with Karjan itumli. Talaga in a pagitere, itum viewers being. And I could some higher the shit sang a killer pop da some higher the shit sang a. Aria and hang haitili, bay salaga, kajigatana. Clarify sakwi ngai like comment me ngai like or question han ngai like over comments live comments limi paire ashamang han kwaisa say kala it other clarify sangai jiva yes are young kraji tran issue panelist being he kala issue we topic hila zang jilaga NDA we BJP NPF kala NPP we kangruma candidate kala chili issue CSO sping nang ngurum dakle candidate akawi panelist being kala chuli tadlay misunderstand sang sak ngai mene ya really ka thakle chikawa itumna program hi party candidate katong gali equal opportunity ji milaga sakhwai program ranye semrai ju preparation la sabapam mai kala sakhwai la hotna bapam ke jena masa ga pai wa alungli atam apam na magachali kala masa pai mra ju alung chili itum hi katong gali mangrum rture jena achui leida clipping hinari represent sane kala previous episodes being little no or rather clearly no itumna mongrum career kichiwe atam unavoidable circumstances chilewe jani misunderstand musamilo achu matuida klehilila itumna mathame da phapta singkhui ngai lekava rational salai ne itumna comment mi se ji itumna panelist pingling hanlaga clarify sakhui vaisa sei ji makeup da hi hangai de le okay ara itumna ka khnia sada khuira ungnaw shang e shimre wena itumna Q1 itumi NPF li katom sido Q1 NPF li vote sang sido ji mena ngai dele maram bawa ari yes kuira rayo chat sang na kha hangme re itumi NPF we party ticket sang phang pai le consensus naga candidate chirag ji rai re ara hi thama mangbada candidate kathum independent we khani congress when akha da shock dele yana ishi naga na ko tong ga hi akhali sanglakrala kaji hi kuchung khana question sa dele yes first phase ku baira second phase si sangra dele jani hi alungli Q1 na NPF in a stand out ka sa party sa gi da itum vote sang yi do matala ga na NPF na BJP alliance li mi chung na question sa dele Q1 na BJP anti minority anti christianity da tag mi laga Q1 athumli ngayur gi da NPF na ji thada khang so wani itum vote sangai nek ji la kai kala matui da le kala Q1 na congress li vote musang bai da congress itum naga naw pingli ma cha pai tha thula ka chi kai khana la matui papam da le independent no awi sat ngai party I mean malay to the party system li mazang da ava akhlat ta sak ngai sa pai ri chung kala matui da le yani Q1 NPF si do NPF in itum naga wang what is in store for us ka chi 20 minutes atamidle shock by mic mo shock le do check check shock dali la okay ning slagai re rasho naida yarui ping viewers ping na mi bai la jisal bai ka ima mi yurwi kharing kharak mathasang khawai chingri ga hai wulungli khokhayang sada shongza khang khui ngurum khawai gijubang lungchang lagaina issue we indigenous hills network na ngohot marangai ge salalai ra salu sei tada khirchan sang no se da shukuir sorin than haure ngunui la gai yar khokina angkhung le naga miyur hi shemkha khwa pong hi da khui lakha khraili cooperation khami sal cooperation khamila sa ala ima tangkhul wi khring kharak yang lakha phasang khamai apung phakhang rumli sharu ku khuli kai mulaim da phaning la khrane we were speaking sai corally you legacy shalami dele Kyuwang Naga People's Front gijine khari question yang Naga People's Front the mararang lakho with background kha ngai 21st October 1963 li
Democratic Party of Nagaland jisai Chiwithili 1969 li United Front of Nagaland denga chegli hawi Chiwithili United Democratic Party the 1972 ling chegli jita the nomenclature ving chei mamandara laka 1980 li nationalist Naga Nationalist Democratic Party the rangache Chiwithili 2002 liva Nagaland People's Front the rangache laga shini shida itumui mingpho vangache laga motto party we motto va mangche mane symbol mangche la kharane kyuwanga na party bahi how khareli 1963 li Nagaland independent statehood masam bhangrang laga 21st October li linga ka khla jatam tran Naga Hills li road marat shunai na khalayatam Naga now being in India now being rise hang rok the mashan khar military forces machine chuhosang laka Naga now being li chakshila ga na sai na meeting la masa bai ma jahoga da atam jili legasa AKV chusa hoda kathema Naga we kathema yarkho ga jina Election Commission of India we zingli political party aka registered sal ga itum Naga we ninga chang khikala jing san khang rumalaya kha masa bai mrele da kala ji we core objective ka thuk ka kharin je khikla jaga leida khle Naga we issue hi tu kup khira khawai party hi shemse de ke shemgo yang 2002 li Nagaland People's Front the one khui lagha sadwa lagha 2011 kharaina Naga nauping ka tonga political party hibahi we platform ling room bai khawai Nagaland majuli se Naga People's Front the one house say kala Naga naunang okthuida khale Arunachal lila Manipur lila party hibahi vau say the paikar khuide 2011 li Senapati district headquarters with Crown Jili party hibahi ara Manipur lila athaling sang haura da Nagaland with Chief Minister Shirini Firio Nathan Laga Awi cabinet ministers being party with rank and file Gatonga Senapati Liga Taina Kibashi Namami Amrajido Tampagli Kale Oibobi Sing Nagatana SPF with Shorkar Pungasa Young Congress with government party by Manipuri Mung Paimra Chiri Twide IRB Commando Gachung Gajosho Laga Dimapura ni Imphal we shong fuji le barricade mariwi gate shungkham laga mung sak mraju kho unghau de jang itumwi mashunli naganawi aspirationally maning changla hapta khale mung shung sakla hapta khale European na maning chang mada leda khlai party bahi Kyuwang khala gajatam thran Naga People's Front we article number 1 jili sangda lei Naga chinawngra gatonga kho khayang ka sada integrate sal ko okthui jine juwang otsar gaja ka khaniali Indo Naga political solution khira khawai party hina tam gido otsar the article number 1 hangde party hui rian hina jang hi gajang wiwang tam pagli mi kuchunga shi sa da leida khale MLA hangmati khale ya shi jina atam thran pangshab singh saw gada mung paimer Manipur ngaleli Naga naw malai mane Manipur ngaleli party bai hi mung paimer jide jang Naga now being Tuklagan Muchukse Naga we Karinjili Kangning a party Saugada Naga we political aspiration Realize Hagvai a cup Zangdele party Bahi Manipur Ngaleli Kungatam Tran Tanga Matanga Atam Zang La Zangda Naga now being Kokayanga Saura the Takewashi Miulsada Atuma Mung Sagai Made Young Kan Naga now itum ping na ki Anjin ning mong dog tu fusek jile
ising rajang 2017 when shanung ulo 2016 15 14 13 12 11 10 the ungai ji ibobi na sarkar ibobi na gathan na sarkar congress na phunglakha munglakha khra ko 2001 li khishok nagai ni india ra makam rog luya se ching house ne chan se house ne tuikup khira house ne gi jena manipur li naga no mulim ne hili makam rog mru ji masa bai mra kap rog phulung ra dang long trai ho jang ising ra 2016 wing ya sailung naga na waina naga we apex organization united naga council aina ansa maina government of manipur sada hills we maramli nagali khangsan malaila sada hills ki district ki mshami marada kathumshi the memorandum agreement shoisai laga 2016 wing ya sailung Deputy Chief Minister Naga now Minister D Korung Thangla Jangda Gaikhangam Gangmei Jangda Naga we MLA Tangkhul now MLA la Jangda Naga na maning changmei thwegji Naga we ngalei leret ngyer gzam da masa bai mrgji memorandum je phenai sa laga Sanapati we na Kangpokpi district Chandel we na Tengnopal district da khai gzam milaga ji Naga now pingli ithuming li minority tang sak laka Chandel li Tengnopal li Kangpokpi li ithum Naga now pingli minority tang sak laka tiaw khme mi yur sa da ning tiaw da sifuri mainang chi ham lakhok thui khang sak khipawi ot sakhalag ji ithum bhapta se aji ngalei wi issue ne ngalei wi issue saw ga da itum pai de mukhoya se infrastructure development schemes we politics maning mane bhamatang we se singra awaye we atam level lamje maram we sa sa kho liang mai we sa sa kho jaimin no ping we sa sa kho thangal no we sa sa kho Sanapati district li jang ajiva yurgate no Pumpkin sarai Tengnopal li Chandel li Annal wi ram sa sa kho Mering na wi ram sa sa kho ajiva Naga Annal ping wi mering ping wi mingai no phok la lai ga sa nglei jiwa ming ram jiwa ming yurgate naw mi dara ga jang yurgate ping na athumui amingai na Holland Pie, Holland Pie, Cookie, we area ne the Poquisa, la Pomserle. Sada Hills district he Mummy Pimer, Cookie, we homeland mission by Marada. Imma Tankul Kiaka wrote Maratkala, young. Imma Tankul Kiaka Chodai Reclatum, Jumara Mina young. Nagana no Mukamia Masakangaijis, such a child the Saquilaga. United Naga Council 139 days economic blockade impose ago United Naga Council we kathana pingli Congress we sarkar jina reng lakha United Naga Council we president lila kala awi colleagues kai lila ansam we kathana pingli la reng chang reng ta da tukhi kho Ising rajang muchuk se ngalei wi issue ko imle pinglima tukmo ko khuwangai na United Naga Council na khuwangai na election lim jang mrukla se consensus candidate jo kai khisa da nguye ji rukla se ising ra se ngalei ngaponai ga ngalei ngaponai ga ukhanang pamra miyur ga teina chipata sa ga sifu pamra isi tangkhulba Laka decisive salagaya moment he live tuitak mukhi themra khuni thot ping jang mutai la gain khuni thot ping ning shar se na you we thot ne khano ping mathang 3 months ro re ko chod we legacy ji itum na khuni thot ra de khli generation ni mahai mi se di we pil sangai ya chang kat thukla gain pil sangai
itum emotional masana se rational salagai ne itum machuk se party system politics li iwi awi party ning changle no doubt kha naga wi thochan li atama kali 1952 li naga now ping general election majangman 1957 li general election li boycott sai khani shi the boycott sai aina 1990s wa tamli cho ishingra Indian election hina itumli ka chung ka chinang rawi ka phaning kai ngrong sagai re khiwang do itum party with feelings le ka khai ga jam ro khau ga da hi kho khyang ka masa ga pai maram le hai re jaw the 90s wa tamli Nagaland ni la boycott sa de Nagaland ni ja tamli le ga sa regional parties national parties ko tong jiling yang shun ma pila chinanai alungli khurjan sa la ga cho ajiwa isum thaga kachang khat itumui khan masang phangrang ji miyur naga miyur hi wa ngar da khli miyur saw ga da hina phamai re ja kha itum ajikumui election hi lima janga say da I think 1996 thai wo 95 or 96 de le re jisar hai la kha kishok to ngaya shong ngathum da ka sotsang ba la kha Congress we MLA sagi ji pingjina unopposed aina ka khawai nomination paper file wa sa sir hai rgsan aji leida khle naga people's front hi chatam thran wa NPC de lesai naga people's council naga people's council de lesa de Indian election legit the magasangi election commission of India action kuilga free sami gai ne party by action kuide esi jamir na kathana congress I gibaji ngathum the nomination paper file wasa sar laga unopposed uncontested na kada shokar ka phungho ising rajang boycott ga sawi stage ka khanyeli maning mane political party we platform aina khangning hina itum we naga we aspiration political aspiration itum awo ayi we thodaina khangate ye miyur phungkho da ngarar khara hi naga we politician being them thang khamai ping hina naga we ashila la naga tui mutuila la tangkho tui mutuila la sema tui au tui mutuila la naga na we kapning hili mahang sang pai maram lai hai re jiwi wangai na independent ai na khipa na kala high political party jiwi high command na control masala ningkha ne na mutui pai gi ji independent candidate chu ho kau se da khare sa de 2004 li katya wa tribe liangmai tribe we na wajamani charanamaili independent aina UNCW consensus candidate sada chuhoka da chikumja anu yugo yang 2007 li chine MLA la independent aina chuhoka say the independent candidate sada shogla chuhoka go 2012 kharaina Naga People's Front we constitutionally rin sitain ka pihai de kale athangin hangai maram khani ju wangai na ara Naga People's Front hiena sau say the ishingra shongza hi continue sadle Jaina political party avu we khrin leisare INC will Bharatiya Janata Party will NPF will any other political parties party avu we really serbabam tira sauga da aji itum NPF hin phamai rele the naga now itum bing hi phaikar khuide gale 2004 li consensus candidates had the shok wajamani charanamaili khokha yang sa da ring phala gaina ka tomka 2007 li independent MLA candidates had the chuhoga ka UNC na sponsor ga sa candidate binglen lumlaw la ga na mathala ga na chuhoka mi yang
2019 li sorry 2014 li consensus candidate khushoglu laga late sosolo holi NPF wi ticket mi laga ukrul na vote percentage mathala gane sangmi tangkhur nawi thum na jang kala shila gane makarar thum ne 2019 li Dr. Lorho S. Fozeli again UNC na kathana jingli consensus candidate sa the NPF wi ticket mi laga ukrul tangkhur naw ithum ping hina matha second 80 plus vote percentage sangmi laga kang sakte jang atam thran 2004 li NPF wi ticket tangkhul wi yarkhoka them thangmai laka hiya waja sword bushum na ile yaru odrum ngchugne ili ticket mi lo say the bode thari lo ngarai fulo tangkhul na aji masaf say the late sosolo ho likhmi ho yang 2019 li waja semal resom Naga People's Front we working president central Kohima we working president sada khalena cho il yaru wang odram chugne il NP with ticket mi lo da mi ko thari lo tangkhul now atam wat fi Dr. Loho S. Fozeli mi ko advocate ko lawyer ko ayin khigla gi gathe oja semal resom sa ko thal chine se medical background na khara Dr. Loho S. Fozeli mi house ne aji wang wada consensus candidates are the NPF with ticket ko khuiba jili ko tom lui kho tangkhol naw pin kho khyang sa de ko tomi ka aji na ising ra ajiwa nashi tangkhol bui atamung tai re nashi chi lo ne ajiwa da khamiya na ka ji wi consensus candidate the hiya ya out of proportion jang tuimutui ka sa khwa ka pili tuimutui li sa khui laga aji ithumai na nang khwai songfu ka phai hi iwa ka ji ka particular candidate na ka samaning ne do khui ka tom na khle tang khunau ithum ping hi na bhab ta ngui hawai de phaning yon hawai de the phaning kho ising ra thukmei de muchuk se sarashum laga phagwai u songfa pong pham man da jata khle jang Chua Lungli, you're contain a meaning chang by twig political party. Naga Wivangva. Palak high political platform. He palak high Nagan Sadakli, he palak the Cookie Bashana Tang the Cookie People's Alliance. Itumle Shemu say Nagashi with other Itumle Shem said that Cookie People's Alliance Station Shogla, Ashika Tersham Sogla, Emilia Mo, Kim Niao or the young, Lashio, Kim Niao. Ishinava, Matasa and America, well organized Salagan Ligai, platform Hilly, Nkoi, Itumajilimazangai Nijipam dele. Young in a hange. 2016 li district Nagano no Manigachang, Masapaim Riddle. Memorandum agreement ka thumshi the government of Manipur na sangurum gai district bifurcate sami gai jili atam jili like sa deputy chief minister gai khangam gangmai khiang do phungyer we MLA sa ka sa oja Victor na khiang sang do right di korung thang na khiang sang do atam jiwi maring minister la phung ka sa ima naga mi yur na makhamiya tuitak ina thumni ithumni yom la kha hit the Saraja, imum yamnedum, Ninkala Gine, ishing right in Hanga Yajang. Party Makaya say, Party Mangavamnegji, Masa say, ishing ra. Party Kangwai Masapai manage, Hogada, boycott Salaga, Sayang, Jewitili, Masapai manage, Hogada, independent and Saying Seji, Karanoping he, Queening Palaga, Marip, like a Sapapagaji, meaning no. Young party Kalehena Kangachina parliamentary norms and procedures sure Palungiji party Jiwi Paikar Kasakva sure Pungiji le Haugada party meaning say
mi jili yang se party maning ne se ji majitha se de hang sa ne party jina agachang saye parties India we multi party system of politics live party hina agachang saye ji ne party jina MLA MP bingli whip chalai paye Citizenship Amendment Bill li Naga People's Front we Secretary General sagasa Tem thangmai lak haya yar khok Secretary General ka paimning ko NPF we Rajya Sabha we MP le sagasa KGK ni ko hoba hina hey Citizenship Amendment Bill hi Parliament khu grali na he we support aina ka tom sa da namum tu paimra kho ka tom sa da no vote ma sang paimra kho da KGK ni li party we whip na high command hang hai ji anang kai si da Citizenship Amendment Bill li wagatom ge jena ali suspend ma sa do party we pangship ji no je ali now the expel sa thu de party we na ara NDPP ko ho party ka tharba we na ka la kha minister sa de ma ka NPF when we expel sa thu ko Legisia ima tangkhul now ping party na maning lak mane mja say party hi sayang ka masapai mane ka juwang hin dragatan now finally BJP na NPF jatam thran BJP na NPF hi jatam thran la align partner sa sabungi NDA dengrum sabungi BJP na action NPF na action ko khuiji BJP na jimu khu pai mra mu jului made BJP ini si common minimum program malai mane kala people understanding khigla malai me aji wi hili cho NDA we partners hada Naga People's Friendly unconditional support mirror the crowd ko isingra bhap matang wi ase unconditional support kamine NPP na yo isila thage NDA we partner ni da NPP isila unconditional support mi ge da aji northeastern region li leidak le chief minister mati Meghalaya Nagaland Manipur Assam we neda we convener chief minister sadak le Himanta Biswa Sharma chief minister mati na back sa laga party ka thum ngrang rum dak le ne ima tang khunau khani thot ping them thang khamai ping jang political ambition ji aji party kajikta candidate we mirinli political ambition ji ni mungusung ana khremaning bane itum shishim kurla jikata mirin feisa gaile meisa meise ngai ro ngaje khuilaga akhama ralwi re gi phaning laga itum jingri vri ga haulungli bhap kataina ajiwi National Democratic Alliance NPF we candidate Timothy Kichui Zimik the consensus candidates are the Naga we ngalay ngak te khalay customary institution we Apex organization United Naga Council ka thana yur ka tin chi ham thring la khalay de khalay ithum ping hi katom heda da katom thela ga na katom laga ima miyur hi shimka se itum chungna da mum shathat ming roga se khamatha pongli shru khing rog se gi hang laga hiana vayau ge ning shishiare okay ning shere kuira ongnaw sang e shimrai arwi na lungsang lagai na hangai ji mi chung khana thei khangai le da questions ku chung khala sad le comments la mi de le ye ashoma questions round bali interesting salaga na questions later claiming hing han mi man ke unnecessarily comments ada claiming je ignore saure mind ma samilo mature salaga na comments samilo na lively mi chong mi tong kan yang dak le are almost 1000 live ani yang de le ye live ani yang dak le le na ka pi sang dak le ji na kipak la ji showcase sa dak le ne no character ji jen na kham tham comments sala mature sala na positive sala na criticism mila chila no ka shung ka jtene na makning ka pit le la no ma ka shung ka jtene itum tangkul with society ka thada oktu like le ji je itum mikumo agasada oktu dak le ka tha le ji no will YouTube li live comments mi dak le hen thei le ko na hili party ideology nga te ji sala no we candidate na ka tom dak le ji nga te ji sala la na ka thada comment mi kwai ji no maturity li thei de le je itum mathala in shi chin se social media hi mathala ga na comment sa mi lo panelist ping la
kyak shimilo kipa liro no na hang khangai ji thalan hang milo thalan ka hang tili tak normal aim ne myak li kyak shili tak normal aim ne ta da hangai ji ne itum matham da discussion ji kwika vice as a mature side der kar sai ari panelist jeli khanao sa da queer ac rising le atam mingai de le athang jam queer ungnaw shang na hang khai da achu candidate npf we candidate mang maning mane the whole of NDA government katom dak le ne Thailand Manipur le NPP and BJP na katom dak le candidate akane jena NDA we candidate akasada ning dak le li itum khiwang katom yi do kala NDA we miak sada I mean MP akasada elect kasachi tran hili advantages khima mai le dog jing han ngai Congress party hila national party saugida in case atumli elect sa sala kathara achuwi context li India bloc na government form sam round lika India na sam round lika jitha ka comparatively itum naga wang itum tangkhul wang kichipana phamai Congress we MLA pana MP pana itum wang mathamai or sapai rala or NDA we MLA pahina MP pahina sapai mera or maninga independent candidate la khani la leide le ani na kalika ka saka ani we merits and demerits ka thale hi matha da mai da kha thengai na tam kha khimilo yêu kyak shimit ne kada online ni yang mi de kreya de share iram now ka them thang ga mai bing kada de shiang so now bing khanui thot bing na dung sai ko du de iwe kyak shimit ne ri make up the hi da the ram now bing di request sanga ye border hi full sai kha hei sang de ma chang nui mra je na I thum hei sok ngrok daga tang khai wa space mi ngrok daga mataragi na mudui da kreji kida kreyang ga jiwi aina itum majuk mi ngrok se ji hangaye okay NDA we wakmara rang naga achui team who is the consensus naga candidate ga jiba hiri hiwi hiri tada remark teu mingai atang ishi UNC with secretary gada amaina mataragi na hangba bamaire ka achu we 18 Lok Sabha we election MB election hiri consensus candidate khani re ko number 1 naka we consensus candidate hi Timothy Gachui kada Congress we hina guki we consensus candidate ne gajiba wa idumna date AD atum guki inbi gesona waso gahi itumna bairagina mukhui bai mrede lekshe iram now bing date 18 April Guwahati atumi dopras guki wi kathana bing kada itumi MB Congress wi candidate kada leaders pingjang naga Chiri asina gogi inbi na notes misok da krehi manifesto la maning rimde as per the agreement jidre de yang sakna gai go iram nobing hiri itumna pathai se reka pata daga politically critically analyze sabung rehi khongjai wi currently dumma manbai mane kada chiri agreement jiri maya khang rokchi khima mai jang de sep guki we separate administration kada guki we chief secretary separate chief secretary separate DGB CM chief minister gajine ya hiri maya haugi da itumna congress candidate khamaya khui raugi da Congress we candidate di itum katonga kuki jo ne gajimi katonga na hiri what nam phungre gi date 18 di walk sok na wahi yang jidai kha lekshe iram now bing guki in bi we keso we consensus candidate wow sok hai jiri tikrar sa hai jiri
itum kahang nasiga itum iwang kaching roda da hamna da kachina pa mai tui da kada keno changda sa gai ne ji aru ji yang keno including keno ka aji itum chingku miran ka dei shia itum awangra awongra maingra achon ngra kya ka bida ka hai kada aji long now iwang yaru iwang yuru iwang ne da ka ship ka sa khang da kaching roda da hamna da naga iwang tangkru iwang nawi iwang da ngning mi da kreya UNC wi Ansem we, Naga women we, DNA we, DKS we, do Mukwida, Kugi in be we do Kuyose Jaika. Chia itum Yonaugi Jade. Chena in a Hankangaiva. Achu UNC na, got a Yuna blessing me the God. The Teragina yak shock me the cree. Itum naga we consensus candidate the UNC na mukok mi daga sada gredi itum godom say achu itum grada itum ot hiri wasak da mo guya grade ne ko itum mai dei now bing na kya ga how dre achu itum naga we social custom structure re da grade dong hi achu kongjai na mai dei wi ra hiri atum na o atum advance sa mai phung atum wi matha mai phung atum ko ga masara du de Bopop mitita sarna atumiri kamani manera today. Kanguruma a backspot digimang what today. He get high de sasi jatuna pairagin a kupsangau gizne. Ka aju with the atumiris hak my twigizikoswahijinejia. The aju itumi isawo isaing rabina. High me higasa structure. UNC get hawi, yeah? DNA get hawi, and some get hawi. High me hide the grey. He ogatui gatong and the Kamayagada, Chachu Migade Bingna, Nara Kamatadi, Kayang Dada Yang the Gray. Kada cookie na the cheaper bombe, itumwe, Naga Nagasasahi, Paya the Chiwi mortalities, Tamqui Mamanaga, Yunzat the Credehi, Chiwi strength the Adjasina, Hiagabang subjiang. Jena, Chiwi Baji, Remedu de Iwi, opening remark chi, itumwe. Naga we consensus UNC na direction committee jatsiga kugi inbina geso na geno na committee jatsiga ji he remake up the na ikrada tuklagina ngahan ngorok ga itum what kanampare gi bai hangai ara NDA we hidi ma achu hi tui ga adam di BJP hi the candidate phanga soke qualified kasa kusum gajang babame I masada BJP na ticket quick vai gizida ki kasa babame NDA we candidate hi NBF BJP musok ruiture NBF we candidate hi NDA we candidate sare da wow kusok adam jiri itum da disappoint sai katuk mai da muchuk rui gijena hidi hiwi kamata kuchum gadaye kada itum with top class achui prime minister kada JP Nada Amit Shah dong we queen dok jang jang naga naga we NBF ka ji party mang ning na naga now bing di khya ki sikmi no achu kada naga we consensus de re ka ji we di khya sida athum na aina dang da sacrifice sa mi da kre no hi jina atang ami sang narang ba mai de NDA we di akhma Iramwe, Ima Nagawi, do short to the buyer, development which the buyer, hitting a shung migi, pay at migi, Sagi he, itum in notice now being got on Gurumra. BJP Mangning, the NBP, the Changdere, NBF hit other good and Nifurio, and DBP hit other Zang the guy itum Savagijine here. The he will chance itum young. Mayang now being in a dung that nutum naga now being koga sarino gijivangina, nutum aga sarino gra idumi aspirations ye atum respects other aju committee. BJP ticket most soccer to the by summer day to the Makamare givangmaning the year. Idumi naga we miyu, naga we nasan, naga we social custom, gra itumi aspirations the Kayasi the other owners other committee idum. Tukagina kamuzuk pare gijibahi iya chiangai.
China ara ina teo mai ka bullet point na atang issue speaker kani na mention the sa ka haida chang ba bom da ka ina bullet point ba ina hangau ke UPA Congress e na NDA we khui khang dai hi ki kra ga ji ka da achu Naga wivang kada Manipur wivang outer wivang nganing mi geda sok kahaya nganinga kahaya candidate ko tong ngadi iwi khyak simid ne ka I'm not against of candidate ka Congress here until unless Naga now bindi yon haire the apology masaka masadang na kaya nang da itum Naga now bing here Congress what man nambai mre gajiba wa itum na theye absfa 1958 kya ka itum chot changai ra itra ka rapor ma saru ge dong an thei de krene 2001 we the Bangkok agreement adang na hang ba Indo Naga ceasefire with territory remedy itum mass exodus ta itum chot ga haide hi ka khinya di ngada infar we na dang da itum ji Naga now bing yam ung ro ga yang itum mi odbam itum mi simbam ka chung ga siman dui ga de ji kada jiri itum mi disadvantage ko chung ga de mau ge di awakra itum mi awakra di ung khwai jiri na dang da mam yam da mi thi sang de iwa na ngra be yang hi Congress we regime di ne Congress na Naga now bing di treat sa da gre ni 2018 di itumi ajina muyon bamai na itumi ramgising hiribi tadne 2000 arikiga 15 di adang hangkai dada Manipur People's Peer tribal now bing kya bi tadre anti tribal peers 3 peers yang da itumi ngade Manipur Land and Revenue ekata hi extend saura itumi ngade hi tangku wi Naga wi ngade hi atum na kuyaure gjiwi hi kita with treatment threat hi sa da idum kya ga chot idum kya ga nganang ra hai kre gi ba hi idum phaning se yang china I ajon dang 7 district creation adang ami sang rang hai da idum ngare ngakai ga jammi da ga hi da da sami hai da kre hi kita with thot san hi arui idum thak na da mam rai se ne idum student activists aga sa da khra dam di Congress we richum hiri itum student activist negji bingi mokli khwana akjang sako NSNIM itum yubing tu kuyai regji hina akjang sako electric shock sami daga awi mirin bai da ot mathadra masang sak khar kya khrei dne yang aju rep sami ga hai shinau bre nau bingdi ka thiri ri na itum infa da mata khar incident ko tong thei dre hai grum khong di lamdong di idum tangku now bing di treatment ka da sad ne hi ga dawi incident hi aya chon tang chang ne hi ibobi we leadership di ko aru the Congress we leadership mang je rang ko manipuri ibobi we leadership hi le food ne yang dai ga idum na jiri ka da idum na wat nam ga jang da a chon dang cham kuki e na mai dei we rai ga sa dam dran di idum tangku now a servu di giteo kong pon khun miawe Rijaya ka miawe je na hokong hung sang ning rai dum idum mi social custom ya ka chuye ka da idum ya ga hi dai gi ji da hai ga kiwang na Congress na itu Congress na Naga now bingdi ya ka mang na siman mi ga hai in the name of absa fact encounter ya ka idum di torture mi ga hai sa mi ga hai ka tong ai di idum paira ge na idum na ka da Congress wa ka tom ni kre gi ne hi yang je na hi party system sao gi da hi ka sak chung ga de ye gi ba hi hangai ga da anti Naga we slogan sing na ga tambak arung ri Congress we dam ni ji da vote ka kasare emre ko to ngai yang aju chingkum sini we rung ri BJP led government NDA government gra dam taran di slogan hi itum chingmi tammi amani yang idum kapung now idum tambak idum akmange we are all brotherhood peaceful coexistence ga jibai di ga development jiding san bar ga idumi rights idumi masun aga ina ka
khaya signok daga itum what kom gopok hi chingkum sini mang tharde chi NDA government lead government kharawe na slogan hi khangzene ibobi wi kada congress wa anti nagawi tui khamudu adam darni apang ka pheng zak daga hi da governance hi da phungkhara ne ji baji china UPA wi congress wi otsa idum naga naw bingi tritsami gai yang ka khini di ara thai ga idum na NDA di yang ause ari wi UPA wi hi even Delhi wi ga thana bingena dangda naga wi du short sector mo khui mane thanga statement matha da political statement mi gai da mane mane ka parliamentary Rahul Gandhi ne chei mi khangna where is naga political talk agreement the masiding so du gai maning mra the cheng na odre de ka aju NDA government di wa itum NDA government na ra gai wi arung hiri naka now being against hisa so kai de gi ya apa garam themne ne ka hang mi ro ji ba ji de ya number 1 2015 the framework agreement ni 3rd August di itum prime minister Modi we present the two indictments the uniqueness of Naga history kaji basis di itum akain akya sing rok ga two indictments kaji prime minister we lever in Toki Quirada, Manga Sam the Mangavarak in Zadneko, my political talk saw the negotiation the ups and downs a day in Rockre. Kaari the Mangavarak in a day, Chinkum Chikora Sungaiko, Kivang and a Chikom, the Mok Mirang Gajidang Hanbai. Ka idumi Tangui, Kuaka and Aka with the short yen and the Chinkum Tarang, Gai Mugudang, the Mok Kradeko, Nation Aka in Akawi Gajiva, Adam Quipundiko ishi. Ka idumi bao khang nai na dang ka ada almost to the kupsang gai wi thada thei ni adang hangai re cap citizenship amendment bill nga jidang na ngai na itum ko tong na idumi minority bingwi khwa khon sami ko exam sami ko NRC politically parliamentary kada any politically the wawta mi ai ko extend sami re gi he will threat in a mang the chunga de go no we yam kui diva mina rapam ji gai ne yang jena inner line permit meter ko absfa extend sama mind de itu mi kuisok sorry remove kuisok man de itu mi abam di law and order we prospective in a young the mu kuisok sara is the kre we treatment hada masamne aming mangai na gai ne yang itum di respect sadne ajuidi itum yuri rai mi bing NDA we government we di cherry wajang hai rik jimare mko kuda sida arukiga say germ thangya ga bullish we custody di kring war kuchunga jiena dengdam de kuisok de UNC na kahang samit ne de diges na naga we akon samit ngarang da itumui electric shocks masang sang mane ngarang da per kui mid ne yang he kui khang dei ji ne ji kada itumui relationship ji de ji bom me ji kada achu itumui minorities bing di ji ka medicom nong di MB sa nominee sa da kre yang itumui konyak MB sinau bavu nagawi he kada bing hi da recognition me de ga hi da minorities bing di da matara gina ki ga sa mi dak ne ko Jena so far NDA na Congress we kui gang dei ji ne ga NDA government ra ga hi itumui di ki gang ngade da sa ga hai chaksi da naga we against sa ga hai ma dei mane ajuma itumui Congress we mi bing na propaganda ga chung ga da hang sok da anti Christian ga ji hi da gu chung ga hang ba bam de ko ka hi itum Sitsang bapa ma ji se ne anti Christian we sak hai ka jiri de ne aju NDA we Prime Minister Modi ji we regime ni anasa kai Sri Lanka di we incident pom ngo kai ne church amasa visit wasad ne ko semka mi ne ko India we first aircraft launch ka sai di kipan launch sa mi ne isi vresi now father di launch sa ming sak ne ko Easter Sunday
a visit sad neko kayak shimin neko kada hiba hiwa mating dik ena India we constitution di da mating dik ena sang mi hai da krene itum jiwang wa itum munung maring se hi congress na da propaganda ga jane itum da the constitution of India we prember bajri rimai tuigi yang number 1 India gaji hi we kada chiwi ning chuk ning banin ji rimai tuigi ji hi da sangai ne de ji sovereign socialist secular democratic republic gaji hi tuigui ji na sa da kre de ji ji da ga article ba hi amend sare ji de sa ba ye yang ka idum India hi secularism ne gaji ba prember isang haide prember we first India we constitution we amai no wo face ne wo jina prember ba hi ba amend ma sa ba mane hi we principle idum jat gi ne hi ina kahang ne gi wang lawyers ping ku chung ga de ne ka them dang ku nau bing lawyers ping di ngan do idum we India we constitution ji hi ga da ji khei ri khwai prember jing je khwai ma de ri mane Okay. kada idum we Kupsang mi vai sao se questions Okay. ku chung rai re questions ping pa clarify Article san yo se. 25, 26, 27, 28 hiri da matara gina freedom of religion gaji hi matara gina mention side re idumi kada idumi sechu in article by the mention masaru gine samin gup ji da gup sang ka sa ge jena idumna bible we the young da yang idumi Jerusalem we war phakok ngadang ga kui hi da Nehemiah na ka thada ngadang kui yang RXX 1 we awung awi khongson mo versi naw bing khongson bi ka Jerusalem we war ji sem ka de phakok ji sem phui de ji ka da Joseph we mirin ji yang Egypt awung mo versi naw bing na governor sang sak de ka awi mi yuring dang wing sak de Moses we de ji bom me ka da Daniel we Esther we hi versi we idumi ka thana bing ku chung ga hi ma versi naw bing we khongson phui de ka da athum ling so de ka athum na rang naw mi de ka yu we wang icha we ram mi wang tang ku yami ng sa ser ne de hi ta ka mai na itum na mi yu itum versi mang so re ma ji bai mi ne khong so ye itum dong ring so pung re ga ji yang ai kup ka sang di ina hi da dang ai me achon dang UPA sorry NDA we aju idum we NDA we hi India we context in a nation we context in a young the 70% 80% gaji hiwa itum the kuire government here NDA government hirare gaji ba hiwa tada yaru godong na take haine newspaper young the grey national paper pa the grey young the grey bing godong na take bom de kara achon dang we idum we outer we election hirida first phase election side what nam ga hi election sa ga hi abom mi khigre jiga congress we what peng bing kasane hi yang awi stronghold bing di kasane ka thada margin hi ngai chai de ne yang margin hi ngai chai de jad ne second phase in over isi NDA candidate we NBF candidate we margin are a stronghold bing di sagi gi ne hi ji dai ga da ka ba hi wa tada ka prungai re jiba jiwang taut mane ne ka thar na idum mai ma sibai mane Okay. Ashama question answer li in a jiping chile ra sare. Aru hin atam hi sang ka vai re. Chena ashama atam mi ke aru ping chi che. Sa the conclude sai saulo in ashama atam mi ra sa ke. Aru hi nashigutum na hang hai hi aru itum yang rumida kle ile thara hang mi ngai topic akli specific salan kami je atum na aru ji presence ha kami nei atung in questions tiêu mày cái sang chi li han ka pai mai fa wang de sang sa nei kala yari ku chung khana questions han ra de lei thai ngai ku chung khala ogi da kala ari ra ga jang lei ko athang firstly mara ga jang lei ka wa hi NPF we campaign ni da muchuk de lei ka wa no itu mi ma tha mai da phapta sing khui vai wang issues lei da klei yaru na han da klei ji sa da klei nei kala
Congress we don't know, independent we ping no, mi lay the lay cover, itum welcome say, itum approach say, discuss sang room kawai, interact sak vai ka, atam apam magajachiraka, itum masak by alungli, mong rumor to jine, Jen he one sided party magna, campaign sadalin the lump, puning mialo, atum na hang the claylin to me convince sad lay cover, take it, natuna mum yak, I lay lake of a hand below, clarify sase, kala hili tum na questions rather claiming he. Genuine salaka account and questions are the claiming jing han mi gay fake idea ng han mi da clay unnecessary comments mi da clay chiwe ignore saura chipa chi mind mas hamilo kala question he atung chiwa yes atung we presentation atom ne ara question ng han ke na tum na ng han da clay horchak chimang han sala pai mi chung khan ng han da clay hi combine sa club sa laga genuine sala khai pingjing han mi ge gen ina khresa de na queer varioli atami khui han ngai le atam khing sa ngai le no wili kuchung questions rather claiming he ari hang khai lin shi thum thum jik teu manat khan khan ling han okay ari hi qwaina Indian National Congress li hi aka target sau clerk ji yaru na thengai de le kala past incidences ping history shock hyping ji mangli rin la ka pen la ka hang de le qwang clerk jing han de le Congress si kreli sao with the Ibobi atom list how with the Nehru atom list how with the arula chithara la ji hang han de le ko kala akana party li mayang se candidate pali yang se chung ka hang de le chen hiling han ngai ba na ba ku Alfred Arthur hi ari hi Congress li jang de le ogi da ali party system in a controls ha pam chingra ka na thumai thai kuili sa da le chingra ji wang party pa hi na hila matter sai gi ga candidate pa hi na party li overcome sak pai leila party na control sa lakla ali kiching han ngai kala athang firstly consensus candidate kichuli rada kle hili consequences malai sarado can ari consensus dan ane da leida kle li sung da kle bing hili yamam yam ne hi iwi candidate meaning ne or UNC na ita sada kle yamam yam the candidate being or a group of people or individuals being huli itum sakzale sarla aji mangli we naga as a whole or tangkul hili itum sakzale sarla ji lekha thengai dile anana atam bi kha khui milam ron ronda hoko pokli UNC na atang hangaw lay BJP Congress o hi the party makhai samang manay ki thralain hang khai ne ka BJP will afford coming masa manay Congress la afford coming masa manay afford coming salagay na UNC li kala frontal organization ping kala itum yarui ping li jawre o organization bingli khanga san hi NBF maning la Congress BJP la bai Congress la bai forthcoming masa thugida last latang 18 li itum na NBF da 16 to 18 walung li itum na NBF aina sara kala ideology principle khangarum wangaina hili ka saphame ra ka ji kui la kai ni chida decision ka kui ni ki firstly terming ai idum Congress masapai pulung mara ki male samane BJP male masapai pulung mara ki ki ka male samane ka aji itum na NBF ki vain ka bang pyogla jilga yes idum position idum UNC position statement kami adamli Congress hi National Party ag sada awi Supreme Commander le awi da atungli le haugi da party leaders pingjina ali matwing sa khangai mam tu sa khangai le how with the our freedom of expression katli khain da masaram re whosoever it may be yang BJP le chi thar or khangdei party le chi thar ka NPF here regional party ang sada we are only NPF we are only ki pa kamalai thugida naga itung we party sa how with the Yurwi into naga be stock we matwi gachilala it integration we matwi gachilala anything to do with it we naga we problem jawre
naga society le dak le itumui sok tak le problem hi le itum na ma chui pai so nei ka la itum li ki pan ka thi ma le mane chui vai na itum NPF li ka banga khui nei ka ji hi itum wi position statement li thar zar en hang mi khai ne yes arui le dak le candidate hi pa hi itum na wa ali masa pai phulung mra kajil hang khai lam leim ko o ka jikta BJP ke ni la al masa pai phulung mra kajil lam leim ne mi ka mo hi ngasan khang ru ma tung lila tra ka le ba mai ka athang in hang awla NPF we ideology principle la naga we movement ling sunau CSO pin ka dong stakeholder pin machuk rum laga atum forthcoming some out with the itu meet had the lastly to Bosnian statement that the unga tani gigi yaruli thermic ngai san nis lagere okay ning share aka mawa chaurung laga ang hanli shidoke in case itum na UNC na consensus naga candidate ni da aka vau shok hai hile itum yaru pina cooperation ma mitulo kala itum we karin UNC we karin kala ning ka chang hi mung da tu aga itum naga na wang sak zle sarala zila ka thengai dele naga wang sak z trakale marama achav naga consensus candidate adang itum so now what are I sing la hangaula itum li consensus candidate ki naga we aga cookie we aga the ka hang jili ki ka makai jidla marama naga with Timothy Zimik ne kiji itum na vausho kaula whereas agreement at issued Kuru Alfred he cookie zone mizo ping consensus candidate hata thai haidal nimla okay thai ka itum naga we jai le itum na naga apex body na kala stakeholder ka dong na hi naga we ko ta hangai laga kai si laga ana kajikta miura kali wang sik laga sadak le hili itum alungli kai vai shuk mazang bla itum ling kai ge jinda consensus candidate hili ga dong ne ye ta miao ni ge campaign lambasat marai ji thani ge Indian le itum le khyashi me ge jidla aj naglen we CSO ping ga dong kai re de itum bi yuru will affection kya so kai ra UNC la kai vai hot na de le kajikta force ra sangai re aj itum na consensus candidate naga we consensus candidate the voshok the le hili yes mang na la sad le ya kha vote khanda ba pingjila kala support ka sa pingji atum kai khawai shruk part ka khuine te itum khuire okay ning share ari thada question ji chungau gi da short salai ni to me ngahan ka vai sa se ji thaga wa tong go mi chungmai da wila ngahan ka mira da shit sangai laga teo thak mai da wrap up sak vai sa se ara ina kuira ungnaw shangli ungai le question hi sensitive sala kai controversial sala kai lag chung la jang da le itum na ji ma thang mai da sa khoi vai sa se NPF na atam na history teo me kan ai required to NPF hi Manipur li ung laga contest ung sak lag ji aro yaru na thengai da klei hi khareli NPF we MLA sara khai ping aro sada klei ping kala MP la sa chang laga aro la yes tenor makuk na range MP la NPF ne NPF na kisam bi lagar dog ji handle kala aro la NPF li ka tom bi shit log ji hi khi le do NPF atang history ka phairau gi da NPF na hi thai ji mahang lula arwa what does NPF has in store for us NPF na itu ki samir do naga wang ki samir do ji thengai de le kala akhna NPF we ideology hi mathalak de le da hangai ka performance li mam thamani yani itum ka da NPF li shit sang pai do ji thengai de le kala akhna itum hi NPF hi election atamli itu mi da hitalo jithalo da directive na masa ka wa NPF hi Alexa shapairla sa shabrla nam phu masala NPF na I mean ari da endorsement hi UNC ka thau na endorsement directives committee da masala
ก็ต้อมหิมสังพังชอบรู้ตัวก็จิลังหันเดเลยจินนะครับข้างหันกามิโล MP we performance li question ka sa ka chung khal le de le ithumui outer parliamentary constituency distance tang rok la ga na mashala ga na khale parliamentary constituency sa ye mainland Indian constituency ma thamane hill terrain kongra ka phung ma kan ka khale ya constituency sau ga da ungshung da pang ma shung khra le sa re mayang sang mi khra le sa re ka ina aka hange achakumui meiteyen kuki wi rai tree lagai na may one tree de leilaka Home Minister Amit Shah na Manipur li ung de leilaka Dr. Loho S. Foze sitting MP li na lu ung lo do ho de ungi ji chang Lord Hoji na khipaning likhla hanglo jo da Raj Bhavan li governor wi quarter jili sambang da khang hane na ai sir no we pangli khlesan da intelligence bureau la no we li le state ko tong we missionaries ping ko tong na we li khle na na theme khar de khle ni in khiaung rkhla je na okay ko ki li khigla ga mi haura naga li lang rai cha de mi haura da hang shokra sa yi ko sing ra jong yo ko ki na naga we thochan mung te de sir no we Delhi we shimli in a parabom laga 40 years after are in a jung hangmati bom hawgada shimhi you gijine jawsija naga tharado nang han je na mikthala hakphung union home minister hi amik chak shok na na li yang laga na IK Mishrali samphanglo da hangi juko yang ana kangpok ana churachandpur kangpok pili ung laga in a 15 days li solution khura mi haura da hang la thui ga hai ising ramom la ya se khabar li newspaper li media li ga phong tui kho in hang phawa gi jimning kho jaina ach separate administration jide khale hi nagawi ngalei li separate administration shemkha gi dekhle ni shimji shemkang sagr ga ma shemkang sagr la khnui thot ping ma chuklo thank you okay ning share la ga ariji last part which li kigla NPF as a party NPF as a party for example achu election hili UNC na consensus candidate vouchok laga masa sa si jiwa jiktawi situation marakawa NPF we performance no NPF we ideology no itum tangkul or naga now being he ka thasa nikla ji ka thaingai thank you jiba naga we miyur we mashunli ningra ji party sau ga da jida da thu ai re aru ya thing in mang han ga ka khle ai re ji bajing han ka ri hau ge party congress party na mungchang we atam situation jai na ach 2017 when NPF na ruling alliance salaga kharawi shongza hi the compare and contrast salo jang comparative analysis salo atam thran ibobi na mungchang we atam li tampak nau ping na imma naga nau ping li matalaga na tangkhu nau ping li khiwi migena ni yang sa khala slightest provocation momoko actress li teng chandel we concert li satsum yawi juwangai na yang mobly provoke sa laga thought sang lagi instigate sa laga tangkhu no ping Christmas celebration wang khung jang mai thota mi ga hai ji sei awawang sa da ya shinawak li sak ji mum shung ni ja ayin action quick ngi le de sak ji mi ba ji shongran mi ura punishment mi ura kisa da mobly thought sang la ja ga chot khang sak la ji thada china proof sai alungli ka chung go otsai NPF we MLA ping na sina lupalan khamili mummy kharar mama shung kharar lai sarugo kha mai won ku chui ye bulungli mai won ku chui thado o ku thui yang shi wi shat na pem la kha teita ja kha rai sau gi ju mo chai na ajiwa ngatai hang ga direction a ga li chingri vria na ima tangkhul naga no ithum sai ko ok thui de kle hi
ning sakai na shok ning lak mane Naga People's Front we MLA ping we MP ping we kala CSOs ping li tayam sa laga rak khui ya result ne gi bapta milo. Thank you. Okay, ning share short line answer aka migang sangai dele NPF is to Manipur liver kather gathane election ungzam pokta la masangrange whereas Indian National Congress iwa saksang ka rai re aje Indian National Congress and NPF the ra hangdak le shi tangkul the candidate kani hi de le de ne viewers bin phamda milo matang wi milo jena Indian National Congress na Manipur li perform sa khaina NPF jamlak sala I mean tharlak sala la MP ro no MLA ro no le khai hi compare sa ga ba performance itumi wang kechipana H kechpan pathamai da thei dik le just point out khanian kha hanging NPF khungai na Naga Nauping electoral politics Indian we electoral politics li gazadhi mai party atang hang la party we interest hai na hili jili da sai ka Naga we electoral politics li gzang we phibam condition ni mathasang mai khar gajine party hi ba hi katha da Naga wang khangning a party ne jau da mija gan ticket ka poji na da proof tla say Indian National Congress ka da we ticket hi khipa na glamu pol ga ba Manipur we context live Indian National Congress we outer Manipur we jau se jang ticket khipa na maning changle BJP we ticket la chung po that proof itself NPF we ticket jaga mija gan podak le that proves itself. Thank you. Okay ning share questions being he clears hami mandalay da shitsang arina kak thomasa da kuira AC rising li han ngai dele atang tiaw mai kana na mention sami re Naga consensus candidate da le cookie we consensus candidate de la hopai la question la le ari hi discussion li shok ma mandalay jena itumna INC we candidate li kapangkau si jiba itum Naga or tangkhul we disadvantage khimo mai thal le saro dokala INC hi achui issue li cookie wang ning da khlela chila thaingai de le and then BJP hina NDA hina kiwang stand out sak lai chila short salai na ka share samilo Congress ari Congress na ka kha ka thari kre gi jiba hi ina hang khai ba wa no we representative hi parliament ni tharna ka pam sangai ga maning ka itumi miyuru wi wang itumi mashun wi wang policy making ka seming sangai kre gi sambat kai question ni ka ji ba wa India we parliament we thought chandi opposition na rules opposition na decision kui khai mane gijina yang politics ya ina no we tung decision kui re gijinda example dui ma dui te ra khai Trinamool Congress we Shinau Babuji Mahudra khijro atum na cha ga matha da mudui da kreji awi duya ka khuyang khai de da no ruling sawi the ruling with dui na jada example itungwe am afraid dui ma dui te ra ke example sada ana Manipur Legislative Assembly ri dui cha ga mudui ga jiri khuyang ga de ha da kamda tha ra tra ka mudui ka ji ki wang de ji ga opposition side na wo yang jena ina gang iram naw bing na thei gi ji hi assembly ri dui khamudui hi da phai ka jiri thuk khamai jiri matha mai ka ga ji ya policy making hi na wo yang policy making hi ri ma jangra kha itum na thei gi ji wa ki wang na khongjai naw bing hi na difference walk of life the difference feed the advantage chung ga khui gai ka da itumi district nga seng ji da atumi district hi na chara jambur jai ga second infar ni yang gang bok pi ga dai aya jon dang wa so ge ukhuri atum nei chang mai kha re ka da ISC da ka to nga atum na advance nei me da gre hi Congress
ruling we atam media asina ruling ba siri ngaso daga advantage kui garawi no he ya ji dawi da idung me opposition na kag bomji just tharna frustrate da sa mere kada ara jiwi politics hi creative idung me minority or idung me identity we wow drawing rock ga sentiment ni miri ki ga sa ka jiwi maning mane ara politics singa je ai regi da je na idung no we woti Delhi di tharna bam goi bang joka siga yang modui gisang na masam bang mere 543 ne yang he di 60 assembly di komdui thada mumdui pai mne idum na thegi jiwa India we Congress we veteran ka international level di recognize sa gai popular sara gai ka them kujung ka bam dare chidambaram no atumi ajak ma theira idum ma them ni se Rahul Gandhi rong da songfuri da wa ku zat main da Parliament di awi slot aga kui ji sakla ge jitna da ji hai ga ka da idum we Congress we candidate na ka da awi sa ka ngai ngai sa bai man wo rules de ye ka da ana Congress ka da ahi ki pa we ajing di pamra ibobi ajing di ka pamra Okay. Ana safe star ma sa bai man rules ngawa set de wo system ngawa set ne jiwiri matung makan daga ki pa kan ma sa dar man Okay. Atang no we first presentation like hanga ko jili cookie we consensus candidate ne ji we concept an later kleba hi by matter hi ketio ka on what basis ke ji ba ji ketio ka thuk mai da hang mi lo kala kali ka Congress na ka ha khawa cookie wang otsak pai Naga wam sak pai ju leis la or anakala la even for the Naga sapai shone ge je na malay le do yaru ne hi ka thengai de le Are we consensus candidate ke jiwi ba hi itum na thei phungi jiwa ka tha da cookie now bingi na hia ka cruiser ka sa yang hia ka threat chui da khre adam hi di Kiwi wang ay na atum candidate mo kusok da. Hi itum tayri de iram now bing. Tukdak hay itum hi kiba ka wi katem tang kamay di respect kasama ning mane. UNC wa naga wa consensus candidate sokaw ra. Kaji taping how kita jiwi kang ngaji na asimo kusok na wa. Number 1. Number 2 di Cookie now being atang inahang the great date 18 di asina Guwahati di expert agreement the hang the je atung mi agreement we atisuda kada jiri cookie in bi we KSO we kada top class ping jit ne de je yang atung mi leaders ka temping intellectual ka temping politician bing ka tong ajang naga agreement sign sa kai jit ne de agreement gji we iram now being theisere se meaning na Agreement sang rok hai Congress ina khongjai now being agreement side jai ga ana paira ki namba yam bai mre na ida ma yam bai mre ji Okay. Okay. ji dawi da ji binding de ne ji dawi da atumi Raymond ji thu bungra Okay. yang ina mi Raymond jang hai daga ina ma thim rek pai se Okay. mi Raymond ji dun bungra All right. Ning share. Are really question ak radle Mr. Azat ngayaw Varuna. Ina hi kuira varioli nghanau ke. Awi question hi horchak ina pashok myo ke aw hi katong ko wang chalak ra da khui de le ye. Kaliwa kay to. Okay. Since these panelists are using the name Naga Yurui Wang, will this consensus Naga candidate, Queer Timothy, fight for our Naga issue? Queer Timothy Zimiki, itum Naga issue Wang, Remilagrala Gaji, and Handley, Kashena Kang Hangaming Sangaidle. How Gaji Bajena? Yes, Mang Manila. Ngarmira Gjuvaina, itum la consensus candidate, itum la bank hanglik zang ne. Long now go dong Jivang upon Kang ne. Qvina Klajilaga atang hangai he are a repetition ne. Itum make competency Gaji Hili a Shruktraka create lay. Okay. Are we get him, are we tankamay, he office Kamamanda, IRS Akasamamanda, among Lagla,
ยูวิวังนั่นด่าสรุปคุยแล้วก็ Okay. สักให้เลยเด้ Okay. จีอิตุมทิ้งยี่พอยนั่งค่ะพอยนั่งก็ขณีลีอาฮีอปงตรักลีอิตุม371ซีมังมันนี่ delimitation issue ละไป economic policy ละไปอปงตรักลีอาที่ทั้งไม่ขายก็ละเอานิ่งชุกลีเอานิ่งเทียมเลยเขาก็เดอิตุมจีวังไม่ยังไอ้จีห่างลุยจีใครเนี่ย Okay. ก็เลยก็ทุ่มมาลีอาฮีบิโรครตอักษาดาก็เลย metropolitan cities ลีก็สร้างกับมายังนาวปิงลียูราฮวิดาก็เทียมทั้งขมายปิงมายังคุยกับตก politicians ปิงลีอันขนุกสับกี่กจีวีคุยกับตกปังสับเลยฮวิดาสังกัดเลยฮวิดา friends ก็เลยมาฮวิดาlopi salaga naga yurwi thochan hang jiteri tum ki pak lag ji klei tu movement ki klag ja tum thing sak plung ra ji we kama tai ningrin lei hawid da itum ning dong la kai na kambya de kala ji wa a sa sa pra ji hi itum ji sit ka sang ji han lei chawe ji hangai kala poina ka mang rum sang we atang rahul gandhi we ajon ding parat yoto chatra ji ediang 35 minutesเอาบัสตรงแล้วก็ขยันสักโก้ชิลีเอาไว้ก็เทียมexpert ปีนี่ก็จะเป็นยูร์แล้วก็สักโก้แต่นั่นทุกไม่น่าก็เอาไว้ก็ท่าสาวสิดอจยูร์วิอีตัวมี framework agreement ที่เอาไว้ stalemate เลยได้เคลจีทักตะกุบสังขวายนั่นทุกมั่งจนมีไปมาลากเจนมันตะเขาเกาหลาบมันใช่เลยก็ framework agreement นั่นหนึ่งด่าAugust 3, 2015 li shoi sa kai chen deng da expert ne ki ping Rahul Gandhi expert ping chi mathai laga Shillong e got 1975 li shoi sa ki jilam khirchan thochan mathai sa laga thakai thum naga ping ka tiew mi yur ping hili thai mit lai lag jine yen aj parliament li thum na NPF we aming ai na nakap hi nation nak sada naga hi ithum we struggling people ang sada itu means a gwi gwi laga itu identity klingai laga tu kur kanik tu mang matui lala oh naga ka ji thing sagra ka jiwang itu aj NPF liga ka tom ne tom khai ni ka ji hilla poining rum sang khai ni slager ning share athang kuira ungnaw shang na party system we ka hang wi li a really questions are gradly kuira Timothy Zimigli matui khawai atom sam phangla krala ke ji hangle because ara itum tang kho naw ping parliament li khamatui ji important salain khuidak li thada theidale kya ki important salak to parliament li khamtui hi li itum na ga issue solve salak lak ji kai khla question na sa le jena hi candidate ka tong kho wang ne kali ka kuira Alfred na kalala an ka khamtui hi atom sam phangra khamtui li effective sar gam sara Timothy la ka thara do ke ji lang handale atom sam phangla krala matui pa la kala au khamtui hi effective sara jing handale Aruhi kuira khojona na Dr. Alison Lever undermine sam nim na ka ishitang ko discussion sa leuda kani hili I compare sa laga ngahan ngai de na khang han kamilo hang rok sar ula athang la hang rok re party system politics au gada congress even national party sa da MP hang chuko shaga maku hangmati hang phangadara karmo Jili issue of national importance we agenda kharadam thran khiban mutui rukla ji party na chitsmi re in mutui ge da bamtui sang pha ga pai maning mene niyam rules procedure ngawai da thang la hangai re issue we akamang je NPF we candidate ba hi wa amang hau dan wa mutui phung haurumo ka first time MP sa da 2 time 3 time third time the veteran MP meaning to the first time MP sa the time slot kami bajiba speaker with discretion and ali 3 minutes 4 minutes 5 minutes the kami jiba akako ka MP ang mang kaida anawam tuira parliament la all political party meetings sa use salala NDA we partners are the aligned partners are the all political party meeting la anawarumo Dr. Loho Fuzila and Washon Madulaji, Chiwi advantage lay, Kangate lay.
Okay, ning share kanao question sao say na kuira AC rising li hing hanao ke. Athang Indian National Congress we manifesto li naga we issue is solve samira ke chi jang dale. Hi kalika ashina government forms har no mas har no kya ka effective sara thing ai BJP na BJP as a party katha da itum naga issue hi thai khuili athang kuira variona wa even Rahul Gandhi la cha khama thai da tha la thai dale BJP na itum naga issue hi kya ka serious da khuila ga khima mai samyera khimai sapai ra jila kha thai ngai dale. Question here. Firstly, issue with Indo-Naga political peace talk Indian National Congress na kaka solve sami regi manifesto akalaidle he effective sarala kalika kaka or makala la makasaka he ashina ishinaga wang sangi ga khile BJP na wa ishinaga wang kisami re ishinaga issue hi kya serious da khuili la chi kha hangmilo. UPA we government here mara mare gi ji ba itum the ai no doubt NDA government ni ra phung re gi ji ba hi de phung chi ya ri ga dong na ta the de gre oda khane chi da haw gi da asma ga hi di congress hina ki ga sa mi ra just candidate china kada kadi ga da asina ka phung e ji na itum tho chan ni congress with tho chan ni naga na wi wang nganing mi ga ya ka da mane mane ka BJP wa Narasimha Rao we na Vajpayee we na ari we Prime Minister Modi we na naga we issue hiri sakda gina understanding sa mi daga kharjan sara da kreya akhane ji nei chena ina hiri phon da iram naw bingdi sakda gina da bok ngai ba wa BJP we acha constitution we should Prime Minister Modi hi chingkum gutumang pungra Terbutum. term go kutumba hiri awitener hi chingum bangama pe imra hi Okay. Ajkum bai. Ajugum Okay. third inning we ba hiri chi da how gi da Prime Minister Modi we ningchuk ning binin hi wa our ogtu super body zat da krinda US we president in India we Prime Minister ra de gri ji country ge de wa difference ma nei thu de ji na ra international figure ga popular sara kai ming sa dwe de kada ada wo ogtu we super body jang ka vai ba hi zat da krin ni ji na je na naga we du shoti adi questions ada kre ya yin wo UN na ogtu na kiwang na Prime Minister Modi na we shim krui issue hi so masara da kiwang na mi ge de win na so sa sab de gaji we question big question nei na je na India we akhrat we shim we problems hi a naga we issue hi solve sa kre the notice we issue solve ka sa nei ji a thei how ga hi we idung me corridor sa important sara kai strategic sara kai ya idung me notice sa wi da a hi sakra ge na awi atam ni a kupsang mingai ne at the same time idung me ji da awakra we gabing gabang adam gaji idum na gate ne now me tui ji adam hi anikini we hidi itum katom ga hai na pha mai re gi hi na idum i thangam mi sara kada India na itum ni yang da gre hi lan gre wi wang o idum mi ka them thangam mai ji wang maning da idum we naga we aspiration kada naga na idum yudi awakra di katom da dei sakda chiri sakda ku khui ne ji na je we chi je na idum aju wi hidi wa idum katom se hi Prime Minister Modi wi da kada idum we awakra wi da final match negi ba ji pai re hita se ishi hi kasang ga tam khwe re ka hita da salui chi re mer ji wai na ka la hita la pak lam saram dai tumi atam khwile la khyo sa da detail line nga ze khai ne jen na tum la chodai re ka sala la sang ga khang la ga itum matham mai da phap tang rung vai da raz pami wang chung ga ning she kup sang vai sa se jen na closing remarks are in 2 minutes each mingai na tum na itum wi tang khula shangwali
tangku nama kning kita ila address sangai la sa say or candidates mingla parties ming anyone tada message minga address sangai le cover 2 minutes each minga kuira AC rising when how pokos arrange tada ngau say na tam ka kuimilo 2 minutes each nei sheiram now being achui MB hi iwi take with diva MB election wing zaidi naga now being wangwa important sa mai tui gi election aka da ko delimitation hi da itumna hiwi thochani da gong a thei hai ne yang mention in a elaborate masari da china hi itumwi miss masak vai gi baji i sa se gi bai hangai me katung ga chung ka ne ye NBF we did kada itumna yuna blessing me the gasara ga highway dung hidi ka itum chapter by chapter dam the go kup khai ne kup hai le last chapter ni ara I will take with ba last chapter hidi itum syllabus mom tham ne nga je yaw se exam ma ma thau gi de ne ya exam ma ma thau ra daga itum chapter by chapter dam da ga syllabus nga je yaw se ne hi aju how go bok maning manig jidna ji da sa ga ji kiba wi ta kan sa ra jena chapter hi mathara ki na kupsang se exam pasa ka vai sau se idumi mi yurbing hi ka ji bai I hangai ka khnie di how go phok di wo ko kup na pha mai ja da bible wi ta yang nan na ina naga wi wang ping bang na ki na mudui sarada ot sak ina sara sarna ajuwi kup kasang idi namajang ka chi are mani jina how go phok di wo kup kasang ina pha mai ki ji bai I hi ram naw bing ni bonga ye now mai tuida idi ning ka dak khai message da in a class 2D ka tam thai sangkura rat nei kho ge jina mara sa tu sangkura rat nei jina mara rag jang ge jina mi bing ma sok dak tu ge ji da da ajuwi hi chi ka thang sai bai si nei da yang sangkhu ji rag jang gai ne ajuwi hi ne jina itum confuse ma sa ri se yari ga tong na kho ga sa da sok da ga ka chui Timothy di NBF we naga yu na UNC na consensus candidate ni da tikra sa ghaya mi ba di itum na wi iwi now thought we wang ma juk da ga ari iwi ka phaninga ga sa kwi de ka da iwi sim kru iwi athe sa iwing sot now ne gi bai na mayang da itum with generation now thought we wang ma juk da ga ka da itum yuru wi wang ma juk da ga ka chui Timothy NBF NDA we candidate di itum ga tong na sang mi se gi ba hi na tum sai ko ri bok ngai ne ning shed okay ning share ka khnia sa da kuirong na shang na ka khui mir no naga gaji gazang party managa ping na maning chang mane naga no abu sadai thum ningli maring ka pha ka phning mung gusung guchung khalai dleirer thugai tamli NPF we representative ping na yankai ga haila guchung khalai dleirer aj itumi Apex Organization United Naga Council katana than laga Naga tribe we Naga tribe gate te we civil society organizations ping we akhoka ping to ngana changsar da itumi consensus candidate akha chuhoka se gi hilining khamong mo leilula ima mi yur wi wang phak me lei sarer da phaning laka khok khasa da consensus candidate hili ka tom laka maya la gaina margin hak la gaina kang sakse gi hi tangkhul richum now khrnau san psycho really siasa gaina pilgsani ning shilagare ning share ka thuma sa da kuira rayona no concluding remark kamim lo ituna ngasan nga phaidle laga adamle itum kharnausan pingli party level pingli hang khaile kala CSO stakeholders pingli hang khaile itum ka phaina ching riaina phaya maina khani thot bing uklung yu khuida leki sheina atumi uklung yu khui laga rot khamrat maleng sakla ching riaina
atumui uklung yu kui da itum maya khwai sa si ki chi chu message mi khai le si da sa da achiwi radically election hili itum khang mu khang sawai na maning la ka le ki she na no we take a kui je na itum naga yura ka sa da mai shi ka vai ka jui timothyzemically na thumai sa kamathaya vuchi kamilu ji hi siak sai na kapo nei kala point ka khaniali itum na ticket issues NPF na ticket issues ha khai withili itum masam ka phanga candidate mati jili athum lila console sa khawai itum result sadan saran Dr. Lorho arwi sitting MB sadak le pa hin hangi awi message is strong salagi I malungwa thawgida independent na sarada paning sai kali you supporters being the lakatomi kuki vote khui pai mai de vote khui pai kha naga na makhmia mandate naga vote mazang la kuki na mai de vote aina inna naga we consensus candidate ling kai si laga sagi ji yuru wang mai si naura jawda I aj hamsang hai ne I timothyzemically wasagrum laga naga mandate kimijili wat vote miracle iwi mi pinglila katong li katong khai I athum lila ngui khuira gaji message pangla kai na mi khai le chi tha kamai na aj ithuma li ngai ka cham laga le salala naga yurak sada consensus candidate kijipa hili maing reungda legi shena vote nami khawai kalamai kha sam khawai saklak aina kapo sane ni slage Okay. Ning shere ach panel discussion hili ngurumi khaya panelist ni shi thumna na thumai atam ka sak khushok laga na thumai thangmet na thumai experience na thumai opinion kchunga share samere ning shi janga de hoye salala ithum ari meeting halang dan la isile online na ngurumi da klini jena na thumna matui khai share sa khai kchunga ithum tangkhunau biling chon air da shit change khang chon lang chon re akham khnau thang yang ba maman laga ning shi thumui otmanga them no ithum tangkhul wiwang naga wiwang ka tha ka phang ra ji hak sang rek sang le odram khang cha ya kho kha wa nga sa ching ro no ji hang ka ning share ji hang li shit le ye kala khna woli ache online li ngurumi khaya thum psycho ri la chung ka ning share ko na thum na atam ka sa ka chung ka le sal la aru hi ishi pung ka ji Tradak tarat le pung khni ga thung la kai ra kaun lo masarar thurin thum na lang room khwang ning shi mikjung kana la positive saline comments midale mikjung kana positive saline question la raise sad le kai kana unnecessarily thada blabber sad le thada lumlawa in pam dak le chila ring phai ye na thumli thada hangai na thum ko tong ko we niang khong ka pen nai na ithum na masa mirror salbai but then we are trying ishi tangkul society hi dum naga nau ping hak sang rai sang pang mi khwai dai thum hot na da klei ne feedback ji welcome session ne advice suggestions welcome session ne mi jing lo ari thum na who is a consensus naga candidate ki chumaram ni itum discussion hi khui kai re na mam yak ngai kchung khala chang saro ko ka hili itum na ka da khalui za laga ka da reason sangrum laga itum thak mai vai sa sik lag chi important sai mo yak ngai chang sala chen itum society li ka da hak sang rei sang sak sik lag chi muchuk ngai ka itum nur hang ro ka sa pha chi ma sang sangai mane kala agana itum hi election atamra jena matala itum khani thot ping hi mai chui ka da ngur shone ngur ka shone arila mai thada comments ming rock dak leji ringphala ge election na itumli election fever hina ning mutuk sak dak le hi ta ka mai na itumli le dak le issues ping hi social issues ko chung le le say itumli education no health leader no itum infrastructure leader no itum employment leader no itum issues ko chung ka face had le da khui corruption le itum issues matang mane important sai election hi ka what's more important is sakmatai kmai hi within the 5 years after the election till the next election we singum phangau gap hili hi tum important sa itum hili kiwang silence how clerk ji question sangai hi walung hili silent ma sang sangai mane hi da itum na ari question sa da kle da
within 5 years you along hi itum question sa se itum we rights ji ma sam phang de le ka itum mun na sam phang ran ji ma sam phang le ka itum question sangai sang sangai itum youth ping role ka ka le ko itum hi hakla ka ni khui se important samai thu ji wealthy itum we naga nation li tangkul li important samai thu ji na hi na se mi ka te na itum we society mara hak sang mara sang sang ko itum na sakis ko jani hi tumi sakla ka ni khui se hangai in achon thang la akshi hangai politicians will come and go atumi rara atum chatlira ka itum hiwa will still remain, will still be here itum hiwa le sa chingis ne jana important sak me hila itum ne itum klada care khui se politicians being itum na kada da khamatha sa da glejli back sa mi sikle ji itum na sa se positive sala ne criticism la mi se itum ya riwang ot sakwai gi ji itum li pang li le ne itum pang shap ji li khlai ne jena hipa ba lecture no itum hi elected representative pas le accountable sang sakwai ji itum role ka ga khane ji remind sang ali shit le 26 April thangwan hi itum vote sang ser se itum decision making hi mathala kaina leilaga aru itum discuss sa khai jile itum na khuisang pai ji khuisang ka itum vote sang se kala itum election hi waina ka kai ke tekla ma shokro no itum chik tha jila masak waila sa se athang hang khai da election hi waina politicians being na itum ideologies ng te khongrok na itum shim khurli ramli ka kai tek ma leing sagai la ka itum khok ka yang ga sa da phak mai ji sa se ji khanaw sa da machan sang ngai ne ning shi ser next episode itum sampang sel shit se mong phak mi ser sik tonga